Kipulit Karibhoy District ne kajan mit simpalei kilayo kemya arngut kinong khi drugs pede kinong shnong ka them motor shillong yakini kinong khi drugs sayo ban kem hakapor sauduna janmit na shang bangla petrol pump ribhoy kini ki arngut ki kerteng upite lamre balai phuisnem baru vikash masi ba arf khnaisnem hagajing talasi ek scooty ba kishong ka badon number ML not san T R khandai R nyo kipulit kilayo kurup ya sautli ki sinduk sabon ki badon drugs ba kia 0.1 gram yakini ki arngut la register case hanongpo police station bala pengat hapok kekendon NDPS Act kejing toket mentak layak chakmat panlap ya kejaka baki yo bat kejaka bakin pinpoy yo new drugs yang pasang ini di sini ba kajung kamen nak yang ini sini ba kadang ka ba bahae namar ba nak yang ini ri yo kunsan nak yang boy lang ini tin ba diklik la yo wa ya ka kunsan ba biang lawan yo ban bat yang ka sun ini ai ka buram dia di nak yang di list di penan ba kalayak sistem hamtam ba new drop ini angut ba mat ini dong yi ba ide di drop sih ini bat namba jong kini ga angut lawan supply ko pa ni ka han ke dia ini kan ne ni katong isudak dari su teman ya kalian teman mat sistem dan yang sun ini sudak dari susi nalor ba kini kinongan supply unit drop suku ba kadek ba wasnu ba bat ba penjat itu pun semua jenis kunti pun semua jenis kasinong katau le kan jong distrik ini nene sia ka state hi berkawin bat ini armut tidak semua menlek ban supply sa silong patum gajing jubab jongki de tang kata kadang nak leng ni kum kadar wasnong kum orang wasnong dan lang ne kum kinang lam yang kadong dang isu ni ai te jing sungu ya ka police department sikadeng la fresh kam jongki da jing budin jongki da ka ba maki kayo ban kem ne ban ai ba nak leng tungi kum kadar wasnong ai jing buram yaki to nang fresh kam dang ba nang nikmat nang ban rat nang khong ni jing ai ba kun semua jing kin yo da ka wei pat jing im tebat thamai